kajing kublei ya pi baro ki prabangai Jong kari kasi cantia jongi baro menta kasi ade kasi Burom Jong kayu Khrist bakut kasi Burom basuk ya pi baro ki prabangai kade kasi Burom Jong kasakamen bakut tam keduan kajing kasi Burom Jong kaji kawai utra lade bai khot akaktin Latin Corpus Christi kade kas nguk adam play kabakin saitam Jong ki Kristan Catholic klan kayu Khrist bakut ni hang ni nginom na banilum plan kom ki Kristan Catholic kadau pa kalom bakani kayu Khrist bakut kadai katenong bak thammai jong kachim Kristan jongi duler jong Vatican ba Lumen Gentium number khatway balai ketelong bakat thammai namar yakapalan lakha na kaching maya paskha kaching em kaching shashiton kaching ya bat kaching mi pa jong Khrist pa yakani kaching maya paskha la pen tabian ha kayu Khrist bakut om bangi syukan mau henry ka urlong bian shisha bau Khrist uim ushachitom ushayam bat umi pat bian ukedia ayalade ban pat im yang hi baro kasiti chaki Hebrew lenong kendai khadaru khasau ke kren shai shapangkani om deshu dakas nam blang dakas nam masi on site ekipop kisan jongi Hebrew kumbal on kejutan barin Henry Khrist hi dalate Rashim ya kecaka jumlahnya dan bapalai yang kesnam ban sakhod yang ni kade kacing ie kecung play yang ni kenapa kacia day jongi ban kacung play kalong bacanai tam man kapor ban man klima ngitip bau play ulang kacing ie ni syami kane gospel ka jimpune Stephen Kong Yohanes saupra kasi Stephen Adam Paulus bakut Chau Timotheus iwe saurusan baka dulir agentes nambah nyau jaga Vatican kaba mission bau play uye yo breu hadu kata-kata bau lakwa ban pelaim ya baro yakani kajing ie ublay lapen pau lembah kajing tau nanta lembah ki department bat ki prophet bakani kajing ie kena pau pura da kajing Lyngdoh no Snam Jong kuan pamarway Jong u palembah kajing yak kajing mi pa tumu yakani ngisyam gospel Yohanes lai khan reu kabakren ublay ulai kata-kata yang pertai ulai tino elau kuan pamarway babaro ubanget hu unom yak henry unyo yakajing iem pom cukut kadai tanpa suspa yangi henry kani kajing ie bagajing suspa kamput no tan hanta henry kawan berbor hangi kinong pop lemba kayu Khrist bakut yakani kayu Khrist bakut kuba pijuk tip bagios no labu hi da Khrist Yesu kum ka sakramen hakamie kawai bakadu ni siapa kani hagospel jum Markus kaksau aku sau Lukas aku kaksan do arpo Matius aku do laipo kenang ban yai spa yani kani kajing kawai bakadu kabadai kajing bu jung Yesu ya kayu Khrist bakut kathel ya kajing nya jung yelade halot ulum kalbari kabadai kajing maya jong kajing patim ya kaba mangi baro nisyash saki yoma haka sakramen Eucharist bakut kajing shisha kalong kani kayu Khrist bakut bagi sibenta haka por mas kamne tan kajing kan mau ya kajing kawai bakadu jong Khrist bakajing kenya jong halong lum kalbari nrei hakani kayu Khrist bakut ya kajing kenya jong Khrist halong lum kalbari bakajing kula jong hakamie kawai bakadu la pen tabian hakani kapor
nama hakamit kawai bakadu shwab kresul sha shipnyai ledi halokatik pana hagaba brashim yo pu kawan u khap da om to shem yau ni pu bali kata chong kamek chonga to shem ni kani kawan bagi kata kasnam chonga henry ulo om to shem bat to ba kani kate kamek chonga to shem bat to di kani kate kasnam chonga kabamot bau pu kawan idan halor ke tuan kemdei tang kada henry nemba ke jing long atiar ke jing duai jokilinto ki kan lalong shisha shaka met bakasnam u Khrist klap artate ban sat kod ya ke jing long nong pop chungi ke jing ro yu play nak banda kani ke jing maya bakra ko paralog baro ke jing tumu bakarpan ke bamani ya lomlan Khubor Jong Khrist bukod badro por procession Khrist kalong ba lemba ka cing persat jong mesti bukod kabu ya ka cing mani ba ka cing le rublay ya ka Khrist bukod shabar ka mas bukod lani ka cing nya Khrist bukod ban pen pau ya ka cing ro ba ka cing sungu yo play nak ka penta ka cing maya jong ka cing sil spa jong u Bakani kecing mani, bakacing le rublay kayu Khrist bukod, shabat juga mas bukod, lashim, ya bun kirkom, kom kecing le cingo ya kasakramen kuitam berwan, kecing mani sakramen, kakom Khrist Khrist bukod, bat kuway de, bat ka procession Khrist kedai kuway na kecing mani, bakacing le rublay ya kayu Khrist bukod. Kadai na kani kadaw bani barok ni lomlan krui haman la ki parish man la ki diocese ban sakhi ya kajinge jongi ha kayu Khrist bukod ban pen pau ya kajing rublay jongi ban ai kang kadam how Khrist ha kayu Khrist bukod totet ba ya kani ka procession Khrist ka bamani shimbata brabor lasdang din ko hapo archdiocese Canterbury Karinglan House Snam Syajar Prakundai Hakapor Bakanyam Kristan Hasap ni kadang long kaway Bathan ni Sapriang kajing le rublay ya kayu Khrist bukod da ka procession da barok ki Kristan Katolik ka pertai hadu mentam ni kadai kajing ya procession kadai kadak ru kajing aimu kajing ya ro yu play ba hakajing sungdai ko bani tip maka Khrist bukod kadai kecing nya aingu nama kani keketin Khrist kawan keketin krip Eucharistia kabomot kecing ya ro ba kecing sungu yang play nak pata kecing kerku jungu bawra the halo jungi kam tam kecing suspa kecing u lemba kecing nya Khrist sakawai pat kabakung santam chapan Khrist bukod kendong bakadai kasakramen jing dan Jong Khrist real present jing dan pasisya jong Khrist hau pu bakawan Khrist dan sisya hau pu balapan kentang yakni kelalong kabor bangim nak setia ban muder henreitan kecingnya jungi ban kabor belai kepala ban pelong yakni lapan sisya hi dau belai nembaki kep Bagajing jawab paper hasla partai. Jongin pek katukat ni kumne harum. Kabanin kong hapo Blanot France life away tarik March kan life spa life away. Haba kayu Khrist kahap na kasintor kagaway kanong pilihan hagajan buwan. Lyngdoh hanta ulamot ban siyem ya komunyon hagajan ukalapan ban siya kasnam. Kajing he atau kata kasnam kalong tek kum kasais Jog komunion kebelah Kapa hapo bolsena or biata Itali Uwe Lyngdoh akatini kajing don Khrist haka Khrist bukod Kapadan terwamas Hakapor jing penmenta kasnam katuit na uhos ukpu Bakani kam kakamtala kalapelong pat ukpam kuat urban basau barakeno ekasi Burom kamek bakasnam Khrist Corpus Christi kumbanine lasai kasngi hakeleng kepertai kabalai hapo lansiano Italy
pra century hadin Khrist about way Lyngdoh artitin yaka jingdon Khrist hakayu Khrist ukod kabawron tramas ukbu batwan iklalong shikamet bakas Snam basisha bon ki scientist ko percay baki doktor ki pasta kila tasi kani kasna baki shen makadai kamet bakas Snam priu kebaim baki kasna kani ka group AB Kabasal, Burom, Hakat Pra Tarik, February Aja Shipo. Kalajia Hapo Kayimani, Blasa Archbishop Bulaitis, Hagabaka Juliana Kim, Khristan Naga Ri Korea, Kalaprian Yak Communion Bakut, Hagapor Badanglet, Perkrem Hapo Vatican. Kalarek Sakataka Banduai, Kesan Kalaangik Shintur, Bat Communion Bakut, Kapadan halor telik ke Lyngdoh Bakasna. Balayek sakhi yakani bekan wot kibadan hanta po yumani baret. Yakidur baka video jo kani kajingja kidan halu menta meniru. Nama kata kaji krau jo kayu Khrist mukot kadai namar kaji krau jo Khrist ukanra jongi. Kaji krau jo Khrist kam cipa pelong yo blay ubadan hapening henry ublay lambat niru. Bak rekat bak pi bak ni udon lan hakayu Khrist bakut tongin penpal ya kamu kadem kajongi ya u hakayu Khrist bakut kerpange tongin penpal ya kajingru play jongi hakayu Khrist bakut daga ba percubut ya kajingim berkajingkai jong trai Jesu balai kai yangi tok trai Jesu Khrist nyai don bak ni baro hakum kadi ka po jong kajing jong ka perthai Kajingting ya coronavirus COVID-19. Tongin syania telitelan hau trai Jesu badan kayu Khrist bukut balap laru ini ngandon dekat pi berbor han ke bawai maka perthai. Ladang next camp pengidan misalnya au blai un penkot un wenno yakini kecing jong kani kajuk jongi. Sashi sen ai ku blai sing Burom basuk ya pi baro Ublay un kaku kerdo ya pi. Upa barkuan, baru mensiam barkuan. Amen.